Kublaya pi bero. Mentaka sengi ngan let chatani no da uni ujur ketang. Tengam da tipsyai ki khot kerteng ayu ya uni ujur ketang. Namar dan ki bakot ujatang bat dan ki bakot ujalan shir. Tena ka benta ban let chatani ya uni ujur ketang ngan pon artali ki so saw. Bat kat badang pon ya uso saw dengan saj ya kini ki jur ketang. Tenga ya uni ujur ketang bun sien nga khot bej da ujatang. Hadian beladap saja uni ujur ketang dengan saai melu ban padam melu ia uni ujur ketang ban ngadi kumtu kumbakat san arpo minit ai. Hadian kumbakat san arpo minit ai balap padam ia uni ujur ketang dengan odren no kumni ia uni u jatang. Ngan odrit uwe upian bangan lea chatni lang bat uni ujur ketang lani ujatang. Nang ta ngan dung bat usok menken im kumba saw san teli ai ha utlong. Anda usok saw ubang apon bene ula along dengan sakok snap bat anda ula kam peja ngan sedung lang ya uni usok saw bat utu usok menken ubang ala dung lupa ha uni hi utlong. Nang ta ngan dung lang ya kini ki artali ki tongtap ki bang alap saang lupa mene bat usok saw bat usok menken ha uni utlong. Nang ta ngan ber melu lupa hauni utlong ubang adap dung lupa ya usok saw usok menken im bat ketung tam bat ngan samilai ba ya kembelu bat kini baro. Hadian katapan ngan the no ya uni usok saw usok menken im bat ketung tap kabal adap luwet bah adap dung hauni utlong bat ngan samilai ba ba uni ujur ketang bat upiat hakani kapelyang. Bat gila poy artad ha bekut jong kani ka video menta kasengi bat ngin se syampat bat pi hakawi ka video. Kublai shubun bat kublai shi hajar ngo ya baro.